감사합니다. 역대상 22장 14절. Шаштрын дээр 22-ын 14. 그 다윗이 11절부터 솔로몬에게 말하는 내용이 기록되어져 있죠. 11절 말씀부터. Давид 11-р эшлэлээс эхлэн Соломонд үгээ айлддаг. 야, 화질이 너무 좋네. 그 강목사님 예? 음속을 해야지. 예. 아니 너밍 지금 저 노트북이 너무 좋은 것 같아. 네. 아니, 너민 씨 노트북 바꿨어요? 아니 이게 남편 건데 집에서는 집에 저기를 컴퓨터를 했어요. 아니 굉장히 좋아. 네. 지금 화질이 굉장히 좋아. 아주 그냥 이 정도면 좋을 것 같아. 예? 자, 예. 말씀 잘하세요. 죄송합니다. 그 11절 말씀부터 보면 다윗이 솔로몬에게 부탁하는 내용이 기록되어져 있죠. 11-р эшлэлээс эхлэн Давид Соломонд хандаж үгээ хэлж байгаа. 그 부모가 세상을 떠나기 전에 자녀들에게 부탁하는 말들이 있잖아요. Эцэг эх нь энэ ертөнцөөс явахынхаа өмнө үр хүүхдтэй захаасаа хэлдэг тийм ээ. 한국에서 유언이라고 하는데 유언? 몽골은 뭐라 그래? 네. Солонгост болохоор юун гэдэг монголчууд юу гэдэг вүлээ? 유튜브 때? 아니. 뭐라 그래? монголчууд юу гэдэг вүлээ? 몽골에서 뭐라 그러나요? 이치욱. 이치우크? 네, 이치욱. 예. захаас. 그래서 이제 그 11절부터 마지막 19절 말씀까지 그 다윗이 솔로몬에게 그 부탁하는 말들이 기록되어져 있습니다. Тэгээ 11-р эшлэлээс 19-р сүүлчийн 19-р эшлэл хүртэл Давид хүүдээ захаасаа үлдээж байгаа. 네. 그 11절부터 다시 한번 보시면은 내 아들아 그렇게 하면서 부탁하고 있습니다. 11-р эшлэлийг харах юм бол миний хөө гэж хэлж байна. 첫째는 뭔가요? Эхнийх нь юу вэ? 여호와께서 너와 함께 하시기를 원한다. 말했습니다. Эзэн чамтай хамт байх болтугай. 하나님이 함께 하시면은 네가 형통하게 될 것이다. 말해줬습니다. Бурхан чамтай хамт байх юм бол чи амжилттай сайн сайхан явна гэж. 하나님께서 함께하는 사람이 되셔야 됩니다. Бурхан хамт байдаг тийм хүн болох хэрэгтэй. 네, 나와 함께하는 사람이 누군가? Надтай хамт байдаг нэгэн хин юм бэ? 여러분 생각해 보십시오. 여러분과 함께할 수 있는 사람이 누굴까요? Та бүхэн өөрсдөө нэг бодоод үзгүй. Та бүхэнтэй та нартай хамт байх хүн ямар хүн байх вэ? 가족도 있고 형제 또 친구 뭐 이렇게 있겠죠. Гэр бүл, найз нөхөд, ах дүүс идэж байгаа. 근데 그 사람들은 오래 함께 있지를 못해요. Гэхдээ тэр хүмүүсүүд бол удаан хамт байж чадахгүй. 성경에서는 그 시편 39편 같은 데 보면요. 시편 39편 한번 보시겠어요? Дуулал 139-ийг бүгдээрээ харъя. 시편 39편 5절 6절 5 6. Дуулал 39-ийн 5 6. 남질만 씨? Намжилмаа хичээ 시편 39편 5절 6절 39-ийн 5 6 한번 읽어 보시겠어요? уншаад өгөөч. 39편 5절 6절
39-ийн 5 6 дугаар ишлэл. мгм. Намжилмаач байна уу? Микрофон нэгдэг байна. 거기 강의실에 계신 것 같아요. дархан. 아, 네. За, 네. ёо бодож байна. Та хойноосоо урдаас нь нөмөршиж миний дээр мотраа тавьсан. Мэдлэг нь надад эндүү гайхамшигтай өндөр өгөөд би түнд хүршгүй билээ. 6절도. Дахиад унших юм уу? 39 дуулал 39-ийн 5 6 Дуулал 139 биш юм уу? биш 39. 39. Би дуулал 139 гэж бодоод байсан. Буруу ярьчихжээ тий. За, уншаарай. 39-ийн 5 6-аар уншиж. 39-ийн 5 6. За. Харагтун та өдрүүдийг минь албан чинээхэн болгосон амьдралын минь хугацаа таны өмнө юу ч биш. Үнэнтэй хүн бүр хамгийн сайн үедээ ч зүгээр л нэг амьсгал буюу үнэнтэй хүн бүр сүйдэршил явна. Үнэнтэй дэмий юмд шуугна. Тэрээр овоолдог боловч хэн түүнийг авахыг эс мэднэ. 네. 하나님께서 사람의 한 일생을 손 한 뼘 정도 주셨다고 말씀하셨어요. Бурхан энэ хүний амьдралыг алганы чинээхэн хэмжээтэй өгсөн гэж айлтсан байна. 인간은 그림자처럼 다닌다고 말하고 있습니다. Энэ хүн сүүдэртэй адилхан гэж. 어떤 실체가 없는 거죠. 실체가 없는 그림자와 같다. Тэр юм яг бодит биегүй сүүдэртэй адилхан. 네, 우리가 사랑하는 사람들도 다 세상을 떠날 것입니다. Бидний хайртай хүмүүсүүд хэзээ нэгэн цагт энэ ертөнцөөс явах болно. 그러니까 오래 살질 못해요. Удаан амьдрах боломжгүй. 근데 우리 하나님께서는 어떻습니까? Харин бидний бурхан ямар вэ? 우리 하나님께서는 하나님의 백성들을 영원히 떠나시지 않는다고 말씀하셨어요. Харин бурхан өөрийнхөө ард түмнээс мөнхөд холдохгүй, явахгүй гэж айлтсан байгаа. 고린도전서 6장에 보면 영원히 떠나지 않는다고 말씀하셨습니다. 1-р Коринт 6 дугаар бүлэг дээр мөнхөд орхихгүй гэсэн байгаа. 심지어는 우리가 죄를 지을 때라도 하나님은 떠나시지 않으세요. Бүр бидний гим нүгэл үйлдэж байхад ч хүртэл биднээс холдохгүй юм аа. 성령도 마찬가지입니다. Ариун сүнс ч гэсэн ялгаагүй. 성령께서 나갔다가 들어왔다가 나갔다가 들어왔다가 그런 성령이 아니십니다. Ариун сүнс бол нэг орж ирчээл, нэг гарч яваал, дахиж орж ирчээл, дахиж гарч яваал. Тийм сүнс бол биш юм. 이건 아주 중요한 내용입니다. За энэ маш чухал зүйл байгаа. 이단들은 이것을 아주 교묘하게 사용하고 우리를 속입니다. Тэр буруу урсгалынхан яг энэ хэсгийг саяхан ярьсан зүйлийг маш ухаалгаар ашигладаг байгаа. 성령은 한번 임하시면 결코 떠나시지 않는다. Ариун сүнс нэг удаа орж ирэх юм бол огт орхиж явдаггүй байгаа бидний. 여러분 제가 이렇게 성경 구절을 말씀드리면 그 성경 옆에다가 이렇게 좀 적어 놓으셔야 됩니다. Тэгээ би миний хэлсэн Библийн ишлэлүүдийг та бүхэн Библиэлд тэмдэглэж авахыг хүсэж байна.
고린도전서 6장 19절과 20절입니다. 1-р Коринт 6-гийн 19-20 19절 20절. 1-р Коринт 6-гийн 19-20 고린도전서 3장 16절 17절. 3-ийн 26 27 성령은 한 번 임하시면 영원히 떠나시지 않는다. ариун сүнс нэг орж ирсэн бол миний дотор оршиж байгаа бол огт явахгүй. 하나님께서 함께 하시는 사람은 반드시 형통하게 되어 있습니다. Тэгээ бурхан хамт байгаа тэр нэгэн заашгүй амжилтанд хүрэхээр тэгж тогтогдсон юм аа. 이건 공식이에요. 수학 공식과 같습니다. Энэ бол тооны зарчимтай яг адилхан. 하나님이 함께 하는 사람이 돼야 된다. Тэгээд юу гэхээр бурхантай хамт байдаг хүн болох хэрэгтэй. 두 번째는 그 12절에 부디 여호와께서 내게 지혜와 명철을 주시기를 바란다고 당부하고 있습니다. Хоёр дахьт нь юу гэхээр 역대상 22장 12절. 12 дугаар шаштрын дэд 22-ын 12 дугаар эшлэл байгаа. Эзэн чамд хэрсүү байдал ба ухаарлыг өгч чамаар Израилийг захируулан гэсэн байна. 지혜와 명철이 필요합니다. Юу гэхээр хэрсүү байдал ухаарл хэрэгтэй. 지혜는 뭔가요? Энэ мэрэгэн ухаан гэж яг юу вэ? 지혜는 영적 통찰력이라고도 말하는데요. Энэ мэрэгэн ухааныг сүнслэг ялгах чадвар гэж бас хэлж болно. 하나님의 뜻을 밝히 깨닫는 것을 말합니다. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхны хүсэл тааллыг яг зөвөр ойлгох ухаарах явдлыг хэлж байгаа. 여러분 시험 문제에 지혜와 명철에 대해서 설명하세요라고 하면 어떻게 써야 됩니까? За хэрвээ би талт эсэ өглөө гэж бодъё. Сэдвийн юу гэж өгөх вэ гэхээр мэрэгэн ухаан тэгээд ухаарл гэж юу вэ гэсэн сэдвээр би талт өглөө гэж бодъё. 지혜는 영적인 통찰력이다. мэрэгэн ухаан гэдэг нь болохоор сүнслэг ялгах чадвар. 하나님의 뜻을 밝히 깨닫는 것이다. бурхны тааллыг ойлгох ухаарах явдал. 그럼 총명은 무엇인가요? 명철은 무엇인가요? Тэгвэл ухаарл гэдэг нь яг юу юм бэ? 명철이라고 하는 것은 어떤 사람이나 어떤 사물이나 사건에 대해서 깊이 이해할 수 있는 능력을 말해요. ухаарл гэдэг нь юу гэхээр ямар нэгэн үйл явдлыг гүн ухаарах, ухаж таньж мэдэх байгаа. 어떤 사람, хэн нэгэн хүн, 어떤 사건, ямар нэгэн үйл явдал, 또 어떤 사물에 대해서 ямар нэгэн ил зүйлийн талаар 깊이 이해하고 그것을 깊이 통찰할 수 있는, 깊이 이해할 수 있는 그런 능력을 말한다. гүн гүнзгий ухаарч ойлгох чадварыг хэлнэ. 그래서 이 지혜와 하나님께서 주신 이 지혜와 명철을 가지고 있으면 이스라엘을 잘 다스릴 수 있다 이거죠. Тэгээд бурхны өгч байгаа энэ мэрэгэн ухаарах чадварыг
чадвартай болох юм бол энэ Израилийн арт түмнийг удирдах чаднаа гэсэн үг байгаа юм аа. 하나님의 일을 하는 사람도 마찬가지입니다. Бурхны ажлыг хийж байгаа хүмүүсүүд ч бас ялгаагүй. 잠언에서 말씀하시는 지혜도 같은 지혜입니다. Сургаалт төгс ном дээр гарч байгаа сургаалт төгс номын мэрэгэн ухаан ч гэсэн адилхан байгаа. 지혜가 없으면 하나님이 일하는데 많은 지장이 있습니다. Мэрэгэн ухаангүй болох юм бол байх юм бол энэ Бурхны ажлыг хийхэд маш их жоохон асуудалтай. 지혜가 필요한데요. Энэ мэрэгэн ухаан хэрэгтэй. 지혜가 부족하면 어떻게 해야 되나요? Тэгээ ухаан дутвал яах ёстой юм бэ? 히브리서에서는 지혜가 부족하면 하나님께 구하라 그러셨죠. Тэгээ Еврей номон дээр мэрэгэн ухаанаар дутах юм бол дутвал Бурханаас залбираа гэж хэлсэн байгаа. 후하게 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. Яаков номон дээр. 맞아요. 히브리서 11장 히브리서 Яаков номын 1-р бүлэг шүү. 야고보서 1장입니다. 야고보서 1장. Яаковны 야고보서 1장. 야고보 1장 5절 6절에 말씀하셨어요. 5-6. 언흥 씨? Онон хичээ. 야고보 1장 5절 6절 좀 읽어 주시겠어요? Яаков 1-ийн 5-6-ыг уншаад өгөөч. 야고보 1장 5절 6절입니다. Яаков 1-ийн 5-6. Онон хичээ. За. 마이크. Микрофон. 마이크. Микрофон. 언흥 씨 마이크. 네. Яаков 1-ийн 5-6. Харин та нарын хэн нэгэн мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүн өгөөмрөөр буруу шаалгүй өгөгч Бурханаас гуйг тэгээд түүнд өгөгдөх болно. Харин тэр ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гуйг. Учир нь эргэлзэгч нэгэн салхиар дурган давалгаалах тэнгисийн долгио мэт ажээ. 네. 지혜가 부족하면 하나님께 구하라는 것입니다. Мэрэгэн ухаанаар дутах юм бол Бурханаас гуй гэж. 지혜가 없으면 하나님의 일을 잘할 수가 없어요. Энэ мэрэгэн ухаанаар дутах юм бол Бурханы ажлыг сайн хийх боломжгүй. 또 하나님이 주시는 명철이 필요합니다. Мөн Бурханы өгөх тэр ухаар биш мэрэгэн ухаан хэрэгтэй. 기도를 많이 하셔야 돼요. Тийм болохоор сайн их залбирцгаах хэрэгтэй. 그 다음에 세 번째 다윗이 솔로몬에게 부탁한 것은 12절 중간에 있는 것처럼 여호와 내 하나님의 율법을 지키게 하시기를 바란다 그랬습니다. Тэгээ 3 дахь нь 12 дугаар ишлэлийн сүүл хэсэг
чи өөрийн бурхан эзний хуулийг сахих болтугай. 솔로몬이 하나님의 말씀을 잘 지키는 것보다도 하나님께서 솔로몬에게 하나님 말씀을 잘 지킬 수 있도록 해 주시기를 바란다는 거예요. Соломон бурханы хуулийг сахихаас илүүтэйгээр бурхан өөрөө Соломонд бурханы хуулийг сахихаар туслана, сахиулах болно гэсэн үг байгаа. 우리 개인의 힘으로는 하나님 말씀을 잘 순종하는 게 힘듭니다. Энэ хүний өөрийн хүчээр хүн өөрөө бурханы тушаалыг сахина гэдэг бол бас хэцүү зүйлээ. 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔야 됩니다. бурхан өөрөө туслах, бурханы тусламж хэрэгтэй. 열왕기상 2장 2절과 3절에 말씀하셨는데요. Хаадын дээд 2 3 дугаар бүлэг дээр айлтсан байгаа. 열왕기상 2장 2절 3절. Хаадын дээд 2-ын 2 3 3절. 멘드바이어 씨? Мендойрахаа 네. 좀 읽어 보실까요? уншаад өгөөч. 열왕기상 2장에도 그 다윗이 솔로몬에게 Хаадын дээд 2-ын 2 дугаар бүлэг 2 3 저희 인터넷이 안 좋은 것 같아요. 다시 한번 말씀해 줘 보세요. За 하여튼 그 2-ын 2 дугаар бүлгийн 2 3 하여튼 2절 3절이에요. 2절 3절. 2 3 그러하고 인샬라 어떠지만 그러면 그때는 우리가 하러 그 실수 하셨어 그리고 한가라 한번 오른 먹고 나가 이게 만나는 날거 뭐서고 신나고 돈을 장수 다시 바꿔줘서 시키고 작업도 네. 다윗이 이 솔로몬에게 유언하는 내용이 여기 기록되어져 있죠. Давид Соломон хүүдээ захаасаа хэлж байгаа энэ захаас нь бичигдсэн байна. 너는 강하고 대장부가 되어라 그랬습니다. Чи хүчтэй байж эр хүн шиг бай. 여호와 내 하나님의 명령을 지켜라. Өөрийн эзэн бурхны зарилгийг тушаалыг дагаж мөрдөөрэй. 하나님의 길로 늘 행하고 Бурхны замаар алхаж 모세의 율법에 기록된 대로 명령과 규례와 법도를 지켜라. Мосегийн хууль бичигдсэний дагуу түүний тогтоол тушаалыг зааврыг дагаа гэсэн. 그러면 무슨 일을 하든지 어디로 가든지 형통하게 될 것이다. Тэгвэл чи юу хийсэн ч хаа явсан ч бүх зүйлд амжилтыг олно гэсэн байна. 여러분은 어떻게 생각하십니까? Та бүхэн юу гэж бодож байна вэ? 무슨 일을 하든지 어디를 가든지 항상 형통하게 될 것이다. Юу ч хийсэн бэ? Хаач явсан бэ? Ямар ч зүйлдээ үргэлж амжилттай байх болно. 하나님 말씀 잘 순종해야 됩니다. Бурхны үгэнд дуулууртай байх хэрэгтэй. 하나님 말씀을 순종하기 힘들 때 순종하셔야 됩니다. Бурхны үгийг дагахад хэцүү үе байдаг те. Яг тэр үедээ дуулууртай байх хэрэгтэй.
편안할 때는 다 순종할 수 있어요. Амар амгалан байх үедээ Бурхны үгэнд дуулууртай байх боломжтой. 근데 언제 순종하기 힘들죠? Тэгвэл ямар үед Бурхны үгэнд дуулуургүй байхад хэцүү байдаг вэ? 시험이 왔을 때, Соригдож байх үедээ, 고난이 왔을 때, зовлон туулж байгаа учраас, 가난할 때, ядуу зүдүү үедээ, 병들었을 때 өвчтэй үедээ, 하나님 말씀을 순종하기 힘들 때 우리는 그 말씀을 순종해야 됩니다. Бурхны үгийг дагахад хэцүү тийм үедээ яг Бурхны үгэнд дуулууртай хандах нь чухал. 그러면 눈물이 날 수도 있고요. Тийм бол мэдээж нулимсаа урсгах болно. 또 여러 가지 경제적인 어려움을 만날 수도 있고요. Олон эдийн засгийн асуудалтай тулгарч болох нь. 또 자녀들이 또 어려움을 겪을 수도 있습니다. Эсвэл өөр хүүхдүүд маань хүнд хэцүү зүйлтэй тулгарч болно. 그래도 우리 하나님 말씀 잘 순종해 나가야 됩니다. Тэгсэн ч Бурхны үгэнд дуулууртай алхах хэрэгтэй. 다른 사람들은 다 달아날 수 있지만 우리는 달아나면 안 됩니다. Тэгэд өөр хүмүүсүүд зүхтаага Бурхны үгээс зүхтаагаад явж магадгүй юм. Харин бидний хувьд бол тийм тэгж болохгүй. 달아나는 사람은 달아나더라도 나는 하나님 말씀 지킨다, 순종한다. 그런 결심을 하셔야 됩니다. Зүхтаах нэг нь зүхтчлээ. Харин би Бурхны үгэнд дуулууртай байна гэж яг өөртөө бат итгэлтэй бат тийм хүсэл зорилготой байх хэрэгтэй. 노명씨 13절 좀 읽어주시겠어요? 13 дахь ишлэгийг харъя. Шаштрын дэд 22-ийн 13 Израилийн талаар Мосед эзний тушаасан тогтоол зарилгуудыг чи сахихдаа хянамга хандах аваас чи амжилт олох болно. Тууштай бөгөөд зоригтой бай. Бүү шантар. 강하고 담대하여라 말했습니다. Тууштай бөгөөд зоригтой бай. 두려워하지 말고 놀라지 마라. Бүү шантраа. 아버지 다윗이 아들 솔로몬에게 당부하는 말입니다. Эцэг Давид нь хүү Соломонд захиж байна. 하나님 말씀 순종해 나갈 때 어려운 일이 있더라도 하나님 의지하고 강하고 담대하게 두려워하지 말고 잘 이겨나가라고 당부하고 있는 겁니다. Бурхны тушаалаар явхад хүн хэцүү зүйлтэй тулгарсан ч тууштай бөгөөд зоригтой байж айж шантралгүй зоригтой эцэг хүртэл явж ялах хэрэгтэй гэж захиж байна. 그 14절부터는 다윗이 좀 다른 내용을 말하고 있는데요. Тэгээ 14 дугаар ишлээс нь Давид арай өөр зүйлсийг хэлж байгаа. 아들 솔로몬이 이제 하나님의 성전을 건축해야 되는데 내가 미리 이런 것들을 준비해 놓았다고 말하고 있습니다. Хүү Соломон нь Бурхны өргөг барих ёстой байгаа. Тэгээ би урьдчлаад ийм зүйлсийг бэлдсэн байгаа гэж хэлж байгаа. 노명씨 14절부터 16절 좀 읽어주시겠어요? 14-өөс 16-г уншицгаая. Одоо харахтун би эзний өргөнд зориулан 100,000 талант алт, 1 сая талант мөнгө, жигнэн хэмжиж барахааргүй маш их хэмжээний хүрэл ба төмөр, мөн дүнз болон чулуунуудыг зовлонтойгоор бэлтгэн тавьсан билээ. Чи дээр нь нэмэрлээрэ. Түүнээс гадна чамтай хамт маш олон ажилчид буюу чулуу хавчигчид, чулуу өнгөлөгчид, мужаанууд болон бүх төрлийн ажилд авьяас чадвартай бүх хүн байна. Алт, мөнгө, хүрэл төмрийн хувьд хэмжээшгүй ихээр байна. Босоод ажиллах тун эзэн чамтай хамт байх болтугай гэв. 네.
14절에 다윗이 그런 말을 하고 있어요. 내가 어려운 가운데서도 이렇게 준비했다고 말하고 있습니다. 14-р эшлэл дээр би зовлонтойгоор бэлтгэн тавьсан гэж байна. 다윗은 뭐 쉽게 하나님 섬기는 게 아닙니다. Давид бол маш амархан бурханд үйлчлээгүй. 어려운 일이 많이 있지만 그 가운데서도 내가 이렇게 믿음으로 준비했다 말했습니다. Тэгээд хүнд хэцүү зовлон бэрхшээл их байсан ч би тэр зовлон бэрхшээлийг дундаж ингэж бэлтгэж тавьсан. 첫째는 뭘 준비했나요? За эхэнд нь бэлтгэсэн зүйлийн эхнийх нь юу байсан бэ? 여호와의 전을 위하여 금 10만 달란트를 준비했다. Эзний өргөөнд зориулан 100,000 талант алдсан байгаа. 그다음에 두 번째는 은 100만 달란트를 준비했다. Тэгээ хоёр дахьт нь 1 сая талант мөнгө. 그리고 세 번째는 너무 많아 무게를 달 수 없을 만큼의 놋과 철을 준비했다. Тэгээд гурав дахь нь жигнэн хэмжиж барахааргүй маш их хэмжээний хүрэл ба төмөр гэсэн байна. 네 번째는 목재와 석재도 준비했다. Дөрөв дэх нь дүнз болон чулуунууд гэсэн байна. 이거 얼마나 많은 걸까요? За энэ хэр их хэмжээтэй юм болоо. 한 달란트는 34kg입니다. 1 талантын хэмжээ нь 34 кг-тай тэнцэн. 10만 달란트면 3,400톤이에요. 3,400톤. За 100,000 талант гэж байгаа тийм ээ. 100,000 талант байгаа. Тэгээд энэ нь 3,400톤. 3,400. Энэ болохоор 3,400톤. 34,000 тонн гинэ. Окей биш. 3,400. 3,400 тонн алт болох юм байна гинэ. 금이 3,400톤이에요? Алт 3,400 тонн болно. болж байна. 은은 100만 달란트. Мөнгө болохоор 1 сая талант гэсэн байна. 지금으로 말하면 34,000톤. За одоогийн хэмжээсээр ингээ үзэх юм бол 34,000 тонн болж байгаа алтан. 금만 따져도 가격이 얼마나 될까요? За алтыг ингээд бодож үзэх юм бол ямар үн цэн нь ямар байх болоо? Ямар үнд хүрэх вэ алтан? Ямар үнд хүрэх вэ? 계산할 수 있어요? 어마어마한 금액이죠. асар их хэмжээ тоо гарч байгаа. 다윗이 아들 솔로몬이 성전을 건축할 때 사용할 수 있도록 이걸 준비한 거예요. Тэгээд Давид хүү Соломон нь эзний өргөөг барьж чадахын тулд эдгээр зүйлсийг бэлдсэн байна. 다윗은 욕심이 없는 사람인가요? Давид шунал хүсэлгүй хүн юм болов. 다윗은 하나님께 감사함으로 이런 것들을 다 준비했습니다. Давид болохоор бурханд талархсан сэтгэлээр эдгээр зүйлсийг бэлдсэн байхаа.
역대하 마지막 장을 보시겠어요? Шаштрын дэд сүүлчийн бүлгийг харъя. 역대하 역대상 역대상 마지막 장인 것 같습니다. 역대상 마지막 장. Шаштрын дэд сүүлчийн бүлгийн юм шиг байна. 역대상 29장이네요. Шаштрын дэд 29 дугаар бүлэг. 그 29장 2절 마지막에 보면요. 29-ийн 2 дугаар эшлэлийн сүүл хэсэгт 온 힘을 다해 넘치도록 준비했다 그랬습니다. 2 дугаар бүлгийн Монгол Библи болохоор эхний хэсгээр нь байгаа юм байна. Өөрийн бүхий л чадлаараа бэлдсэн гэж байгаа. Би бэлдсэн гэж. 29장 1절 마지막에는 뭐라 그랬습니까? Тэгвэл 29-ийн 1-р эшлэлээр нь юу гэж гарч байна вэ? 이 성전은 사람을 위한 것이 아니라 여호와 하나님을 위한 것이라고 말했습니다. Эзэн бурханд зориулагдсан билээ гэсэн байна. Энэ сүм хүнд зориулагдаагүй харин эзэн бурханд зориулагдсан билээ гэж байна. 그러니까 사람을 위한 것이 아니다. Хүнд зориулаагүй. 여러분 그 교회를 건축할 때 교회를 건축할 기회가 생기게 되면은요. За 그 цуглаан барьж босгох тийм боломж олдох юм бол 어떤 기준을 가져야 될까요? ямар юунд тулгуурлах ёстой бэ? 건물을 잘 지어야 된다. Барилгаа сайн барих ёстой. 어떻게 짓는 것이 잘 짓는 건가요? Тэгвэл яаж барих нь сайн барих арга юм болоо? 예배 드리는 장소인데요. Мөргөл өргөх газар. 제 생각에는 그렇습니다. Миний бодлоор 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻한 예배당. зуун нь сэрүүхэн байхаар, өвөл нь болохоор дулаан байхаар, 화장실이 깨끗하고 цэвэр жорлон нь цэвэр, 또 유아실이 있는 예배당. мөн хүүхдийн өрөөтэй цуглаан. 또 식당이 있으면 식당이 깨끗하면 좋겠죠. Хэрвээ гал тогоотой бол гал тогоо нь цэвэрхэн байвал бас сайхан. 너무 돈을 많이 드리는 것은 좋은 것 같지 않아요. Тэгээ хит их мөнгөөр барих нь сайн биш байхаа. 그런데 다윗 시대는 지금 우리 시대하고 많이 다르죠. Гэхдээ Давидын үе амьдарч исэн үе болон одоо бидний амьдарч байгаа үе бол мэдээж өөр. 29장 그 3절 4절 좀 읽어 주시겠어요, 노믹 씨? 29-ийн 3-4-ийг харцгаая. 3-4. Ариун хүмүүсийн төлөө хэдийн бэлтгэсэн бүх зүйлээс гадна миний бурхны өргөөнд би баярсандаа өөрийн алт мөнгөгч миний бурхны өргөөнд өргөсөн юм а. Үүнд Офирийн алтнаас 3000 талант талт, барилгын ханыг бүрхэд 7000 талант цэвэршүүлсэн мөнгө. 네. 내 개인의 재산, 내 개인의 소유의 금과 은도 하나님의 전을 위해서 바쳤다 그랬습니다. Би өөрийнхөө алт мөнгөгч эзний өргөөнд өргөсөн гэж байна. 오빌의 금 3000달란트. Офирийн алтнаас 3000 талант алт. 그리고 순은
7천 달란트. Тэгээд 7,000 талант цэвэршүүлсэн мөнгө. 그런데 오늘 여기 역대상 22장에서는 뭐라고 말했습니까? Тэгээд түрүүн шаштрын дэд 22 дугаар бүлэг дээр юу гэж гарлаа? 금은 10만 달란트라 그랬죠. Алт болохоор 100,000 талант алт гэсэн байгаа. 은은 100만 달란트. Тэгээд 1 сая талант мөнгө гэсэн байгаа. 29장 4절에 있는 것은 다윗의 개인 재산을 하나님께 드린 것 같아요. Тэгээд шаштрын дэд 29 дугаар бүлгийн 4 дээр гарч байгаа энэ тоон болохоор Давид өөрийнхөө эд хөрөнгийг бурханд өргөсөн. 어마어마한 그 재산을 하나님의 그 성전을 위해서 바쳤습니다. Тэгээд асар их тэр эд хөрөнгийг бурханы өргөнд өргөсөн байна. 또 여러 가지 노시나 철, 또 목재, 석재도 잘 준비했습니다. Мөн янз бүрийн дүнд чулуу төмөр хүрэл зэргийг бас бэлтгэсэн байгаа. 그러면서 솔로몬에게 네가 좀 더 보태야 될 것이다. 또 14절 마지막에 말했죠. 14-ийн сүүл дээр нь Давид Соломонд чи дээр нас нэмэрлээрэ гэж хэлсэн байгаа. 하나님의 성전을 건축할 때 우리는 몇 가지 조심할 것들이 있는데요. Бурхны цуглааныг, чуулганыг барьж байхад хэдэн анхаарах зүйлс байгаа. 성전을 건축하기 위해서는 첫째는 하나님의 종뿐만 아니라 성도들이 기도를 많이 해야 됩니다. Тэгээд Бурхны боол, эзний боол төдийгүй чуулганы итгэгч нар маш их залбирах хэрэгтэй. 교회 건축은 돈으로 하는 게 아니라고 생각합니다. Яагаад тэгэхээр цуглааны барилга барих нь мөнгөөр хийдэг зүйл биш байгаамаа. 그리고 두 번째는 교역자가 먼저 희생을 해야 됩니다. Тэгээ хоёр дахь нь юу гэхээр эзний ажилчин их төрүүлээд золиос гаргах хэрэгтэй. 교역자가 희생하지 않으면서 교인들에게 희생하라 그러면 하나님의 성전 짓는 거 실패할 수 있습니다. Тэгээд чуулганы эзний ажилчин өөрөө төрүүлж золиос гаргахгүй байж чуулганыхаа итгэгч нарт золиос гаргаа гэж хэлж болохгүй. 그리고 세 번째는 아까도 말씀드린 것처럼 실용적으로 교회는 실용적으로 지어야 됩니다. Тэгээ гурав дахь нь юу гэхээр чуулганыг барихтаа түрүү хэлсэн байгаа тийм яг тийм хэрэглэгдэж болохоор тэгж чуулганыг барих нь чухал байгаа. Яг хэрэгцээтэй ашиглаж болохоор чуулганыг барих хэрэгтэй гэж. 15절에 보니까 내게는 일꾼들, 채석공, 석공, 목수, 각종 일에 능숙한 모든 기술자들이 많이 있다. 또 은, 금, 노철 이 셀 수 없이 많이 있으니 일어나서 일해라. 여호와께서 너와 함께 하실 것이다 라고 말했습니다. 15 дугаар ишлээс харах юм бол чамтай хамт маш олон ажилчид буюу чулуу цавчигчид, чулуу өнгөлөгчид, мужаанууд болон бүх төрлийн ажил давяас чадвартай бүх хүн байна. Алт мөнгө хүрэл төмрийн хувьд хэмжээшгүй ихээрээ байна. Босоод ажиллахтун эзэн чамтай хамт байх болно. Болтугай гэсэн. 하나님의 성전 건축은 하나님께서 도와주시지 않으면 성공할 수 없습니다. Тэр энэ чуулганыг босгох ажилд бурхан өөрөө туслахгүй л бол хэцүү.
28장 9절과 10절에서도 말씀하셨는데요. 28-ийн 9-10 дээр бас айлтсан байгаа. 그 옆에 성경 옆에다 적어 두십시오. Тэгэхээр тэмдэглээд авахгүй юу? 28장 그 9절과 10절 좀 읽어 주시겠어요, 노명 씨? 28-ийн 9-10-ыг бүгдээрээ харъя. Миний хүү Соломон өөрийн эцгийн бурхныг таних мэдэн бүх зүрх болон оюун ухаанаараа түүнд үйлчлэгтэн. Учир нь эзэн бүх зүрхнүүдийг шалгаж бодол санааны хандлага бүрийг мэддэг юм. Хэрв чи түүнийг хайвал түүнийг олно. Харин чи түүнийг умартах хаваас тэр чамайг мөнхөд орхино. Ариун газарт зориулан өргөөг бариулахаар эзэн чамайг сонгосон тул одоо үүнийг анхааралтай ав. Зоригтой байж үйлдэгтэн хэмэв. 하나님께서는 내 마음을 다 살피시고 내 생각에 의도하는 바를 다 헤아리고 계신다. 네. Бурхан бүх зүрхүүдийг шалгаж бодол санааны хандлага бүрийг мэддэг. 하나님을 찾으면 하나님 만나 주시지만 하나님을 네가 버리게 되면 하나님도 너를 영원히 버리실 거다. Хэрвээ чи түүнийг хайвал түүнийг олно. Харин чи түүнийг умартах хаваас тэр чамайг мөнхөд орхино гэсэн. 이제 조심히 이 성전 건축을 해야 된다. Тэгээ маш болгоомжтойгоор энэ чуулганыг цуглааныг Бурханы өргөөг барих хэрэгтэй. 하나님께서 이 성전 건축하게 하신 거니까 너는 힘을 내어 그 일을 해라 명령했습니다. Бурхан энэ ажлыг Бурханы өргөөг барих ажлыг хийлгэж байгаа учраас чи бүх хүчээ даацлах хэрэгтэй. 하나님의 일을 할 때에는 그 앞잡이가 있습니다. 제일 앞장서서 일하는 사람이 있잖아요. Тэгээд Бурханы ажлыг хийхэд хамгийн түрүү игнэнд яваад гараад ажилладаг хүмүүсүүд байгаа. 여러분 교회에서는 앞잡이가 누굴까요? Та бүхний цуглааны түрүү игнэнд явдаг хүмүүсүүд хин бэ? 우리 교회는 우리 장로님이 앞잡이시다. Манай цуглааны тэр ингээд өргөж түрүү игнэнд явдаг. 우리 교회는 저 부자 집사님이 앞잡이다. Манай цуглааны тэр баян итгэгч өргөж түрүү игнэнд явдаг. 그건 맞는 말인가요? Энэ байж болох юм уу? 그거는 아주 그 믿음 없는 말입니다. Энэ бол ямар ч итгэлгүй үг байна. 하나님의 교회의 앞잡이는 하나님이 종이 돼야 됩니다. Тэгээд Бурханы ажлын хамгийн түрүү игнэнд явдаг хүн нь эзний боол байх ёстой. 하나님의 종은 아무것도 가지고 없는 그 가난한 사람일지 몰라도 하나님께서 그 하나님의 종을 통해서 일하십니다. Тэгээд эзний боол ямар ч юмгүй энэ ядуу хүн байлаач гэсэн Бурхан тийм хүнээр ажиллаа хийж ажилдаг байгаа. 하나님의 종이 앞장서서 나가야 돼요. Эзний боол түрүү игнэнд явж удирдах хэрэгтэй. 두려워하면 안 돼요. Хайж болохгүй. 그리고 모든 일의 책임을 자기가 지는 거예요. Мөн бүх ажлын хариуцлагыг өөрөө үүрдэг байх хэрэгтэй. 책임을 지는 사람이 지도자입니다. Хариуцлага үүрдэг хүлээдэг нэг нь удирдахч байгаа. 난 책임 안 진다. Би хариуцлага хүлээхгүй. 그 사람은 지도자가 아닙니다. Тэгж ярьж байгаа хүн бол удирдахч биш ээ. 이건 내 책임이다. Энэ миний хариуцлага. 내가 책임지겠다. Би хариуцлага хүлээе. 그리고 담대하게
앞장서 나가야 됩니다. Тэгээд зоригтой түрүү игнэнд явах хэрэгтэй. 오늘 22장 17절부터 29절에 보면은 다윗이 자기의 모든 지휘관들에게 당부하는 말을 하고 있습니다. 22장 17절, 19절. 20 шаштрын дэд 22-ын 17 18 дээр Давид өөрийнхөө удирдагч нарт хандаж хэлж байгаа. 자기 부하들이죠. 그들에게 솔로몬을 도우라고 명령했습니다. Өөрийнхөө туслагч нарт юу гэсэн бэхээр Соломонд туслаарай гэж тушаасан байна. 하나님의 일은 혼자 하는 게 아닙니다. Тэгэд Бурхны ажлыг бол ганцаараа хийдэггүй юм аа. 여러분, 하나님의 일을 혼자 하시면 안 됩니다. Та бүхэн эзний ажлыг хийхдээ ганцаараа хийж болохгүй. 하나님이 도와주시지만 혼자서 그 모든 일을 하려고 그러시면 안 돼요. Мэдээж Бурхан туслах болно. Тэгсэн хэдий ч ганцаараа хийж болохгүй. 하나님께서 도와주는 사람을 보내주셔요. Бурхан туслагчийг явуулдаг юм аа, илгээдэг юм. 도와줄 사람을 보내주실 것이다. Туслах хүнийг илгээх болно. 그래서 하나님께 도와줄 사람을 보내달라고 기도해야 되겠죠. Тэгвэл мөн туслах хүн та илгээж өгөөч, туслах хүн өгөөч гэж бас залбирхан чухал байгаа. 다윗이 그 자기와 전쟁에 나가서 싸우던 자기 부하들 그 지휘관들에게 당부하고 있습니다. Давид өөртөө хамт дайн тулаанд явж исэн удирдагч дайцтай тушааж байгаа. 18절에 말했죠. 18 дээр 하나님께서 너희와 함께 계신다. Бурхан та нартай хамт байдаг усуу. 그리고 하나님께서 너희에게 평안을 주시지 않았느냐? Бурхан эргэн тойронд чинь амар тайвныг та нарт өгөөгүй гэж юу? 또 하나님께서 이 땅의 주민들을 너희들 손에 붙여서 이스라엘 백성 앞에 굴복하게 하신 것이 아니냐? Бурхан энэ газрын ард иргэдийг миний гарт тушааж тэгэд мөн түүний эзэн болон түүний ард түмний өмнө сөхрөөсөн биш гэж юу гэж. 하나님께서 함께 하셨기 때문에 모든 일이 다 성공한 것이라는 거예요. Тэгээ энэ юу гэхээр Бурхан хамт байсан учраас ямар ч зүйлд амжилт олдсон гэсэн үг байгаа. 늙은 다윗이 자기 부하들에게 부탁하는 겁니다. Тэгэд хөгшин болсон Давид өөрийнхөө удирдагч нартаа ингэж тушааж байгаа. 19절에 말했습니다. 19-р эшлэл. 첫째는 너희는 마음과 목숨을 바쳐서 여호와 너희 하나님을 구해라. Та нар өөрсдийн Бурхан эзнийг хайхаар зүрх сэтгэл оюун бодлоо чиглүүлээ. 하나님을 구하는 죄가 돼야 됩니다. Бурханыг ямагт ирж хайдаг байх ёстой юм аа. 하나님이 아니고는 우리가 아무것도 할 수 없다. 나는 아무것도 할 수 없다. 그렇게 나가셔야 됩니다. Бурхан та биш л бол бид нар юу ч хийж чадахгүй гэж урагшлах хэрэгтэй байгаа. 하나님 가만히 계세요. 제가 하겠습니다. 제가 하는 거 가만히 지켜보세요. 그럼 될까요? Хамаа та зүгээр сууж, миний хийж байгааг зүгээр л хараад байж. Ингэж хэлж болох уу? 하나님이 안 도와주시면 그건 힘든 겁니다. Бурханы тусламж байхгүй бол хэцүү байх болно. 하나님 없이 하겠다. 그거는 뭐라 그럽니까? Бурхангүйгээр хийн
бурхангүйгээр хийнэ гэдгийг одоо юу гэж хэлэх вэ? 노민 씨 손에 입에 손 대지 말아주세요. 네. 나는 하나님 없이 이 일을 하겠다. 그럼 어떻게 되는 걸까요? Энэ ажлыг би бурхангүйгээр хийнэ гэх юм бол яах вэ? 그걸 이제 인본주의라 그럽니다. 인본주의. Тэгээ үүнийг ихээр хүн төвт үзэл гэж хэлдэг байгаа. 인본주의는 치명적인 약점을 가지고 있어요. Ширүүн. 아주 치명적인, 아주 결정적인 약점을 가지고 있다. Тэгээд энэ хүн төвт үзэл болохоор 치명적. 치명 치명적. 있어요? 아주 결정적, 치명적인 약점을 가지고 있다. энэ хүн төвт үзэл гэдэг энэ үзэл нь болохоор маш тийм юу гэх юм бэ? Энэ үг саяны багшийн хэлж байгаа үг нь болохоор үхлийн маш хүнд гэсэн үг байгаа байхгүй юу? Тэгснээр ийм сул талтай байдгаа гинэ. Маш хүнд, маш үхмээр үхлийн сул талтай байдгаа гэх юм. 그 뭐라고 돼 있어요? 한국말로 뭐라고? 하여튼간에 인본주의를 사용하면 무슨 문제가 생길까요? 자, энэ хүн төвт үзлийг урд ингэж ашиглах юм бол ямар асуудал үүсэх болоо? 하나님이 도와주질 않으세요. Бурхан ажиллах боломжгүй. 하나님의 일도 마찬가지예요. Бурханы ажилч мөн ялгаагүй байгаа. 인본주의를 사용하면 하나님이 도와주지 않으세요. Энэ хүн төвт үзэл дээр тулгуурлах юм бол Бурхан тусалдаггүй юм аа. 자기가 하려고 그러면 안 돼요. Тэгэд өөрөө хийе гэж болохгүй. Тийм байж болохгүй. 우리는 하나님께 이용당하는 사람들입니다. Бид нар бол Бурханд ашиглагддаг хүмүүс үү? 여러분 손에 이 펜을 쥐고 펜을 사용하고 있잖아요. Тэгээ та бүхэн бүгдээ одоо гартаа бал барьсан байгаа шүү дээ. Бал ашиглацгааж байгаа. 이 좋은 볼펜은 어떤 펜인가요? Тэгвэл ямар бал тайн байх юм бэ? 내가 원하는 대로 잘 써지고 부드럽게 잘 기록되는 펜이 좋은 펜 아닌가요? Тэгээ миний яг бичиж байгаагийн дагуу ингэж бичигдэж байгаа хөдөлгсөний дагуу гарч байгаа бал тайн бал биш гэж үү? 그런데 이 볼펜이 자기 마음대로 잉크를 내보냈다가 안 내보냈다가 내보냈다 안 내보냈다가 자기 마음대로 말을 잘 안 들으면 어떻게 되는 거죠? Тэр энэ бал нэг гараад нэг гарахгүй яг өөрхөн дураар нэг гараад нэг гарахгүй байгаа дэвэл яах вэ? 그러면 이건 내다 버려야 돼. 버려야 됩니다. Тэгвэл энэ ийм балыг бол хайна шүү дээ. 우리는 하나님의 종들입니다. Бид бол эзний боолууд юм аа. 내가 주인이 아니에요. Эзэн нь биш ээ. 여러분이 여러분 마음대로 해서는 안 됩니다. Бид өөрсдийнх нь дураар байж болохгүй. 하나님의 뜻대로 모든 일을 하셔야 돼요. Бурхны тааллын дагуу ямар ч зүйлсийг хийх хэрэгтэй. 하나님의 뜻대로 하지 않으면 하나님이 도와주지 않으세요. Бурхны тааллаар хийж үлдэхгүй бол Бурхан туслахгүй юм аа. 그러면 그건 아주 힘들어집니다. Тэгэх юм бол бүр илүү хүнд хэцүү болох болно. 몸도 힘들고,
몸도 힘들고 마음도 힘들고 бие сэтгэлээрээ хэцүү байдалд орно. 몸에 병도 나고 Өвчнөж тусаж магадгүй. 아주 일이 힘들어져요. Ингээд хүнд хэцүү зүйлтэй тулах болно. 19절에 다윗이 말하고 있습니다. 19-р эшлэлдээ Давид хэлж байна. 자기 신하들에게 말하는 거죠. Өөрийнхөө удирдагч нартай хандсан байна. 너희는 마음과 목숨을 바쳐서 여호와 너희 하나님을 구해라. Өөрсдийн бурхан эзнийг хайхаар зүрх сэтгэл санаа бодлоо чиглүүлэх тун. 솔로몬을 구하라. 그런 말 없습니다. Нэ? 솔로몬을 구해라. 그런 말 하지 않았습니다. Соломоныг ирж хаагаарай гэж хэлээгүй байгаа. 하나님을 구해라. Эзнийг хай гэсэн байна. 두 번째는 뭔가요? Хоёр дахь нь тэгвэл юу? 일어나 여호와 하나님의 성소를 건축하라. 몽골어에는 일어나라는 게 없네요. 그냥 이거 하나님의 성소를 건축해라. Хоёр дахь нь юу гэхээр эзний өргөөг бариа гэсэн байна. 그다음 세 번째는 여호와의 언약궤와 하나님의 거룩한 기구들을 가져와서 여호와의 이름을 위하여 건축한 전에 들여 놓아라 명령했습니다. Тэгээ гурав дахь нь эзний алдрын төлөө баригдах өргөөнд эзний гэрээний авдар болон бурхны ариун зүйлсийг оруулан тавихын тулд босоорой гэсэн байна. 여기에 다윗이 자기 신하들에게 뭐 솔로몬이 시키는 대로 해라. 솔로몬을 위해서 해라. 그런 말 하지 않았습니다. Энэ ишлэлээр харах юм бол Давид өөрийнхөө удирдагч нартай хэлэхдээ Соломоны заавраар үйл дээрээ мөн Соломоныг хайгаарай гэж ерөөсөө хэлээгүй байгаа. 하나님의 성전은 누구를 위해서 사람을 위해서 건설하는 게 아니잖아요. Тэгэхээр энэ чуулганыг эзний өргөөг барина гэдэг бол хүнд зориулагдсан зүйл биш ээ. 목사님을 위해서 하는 거 아닙니다. Пасторт зориулж барьж байгаа зүйл биш ээ. 장로님이나 뭐 집사님을 위해서 하는 게 아니에요. Итгэгч нарт зориулж барьж байгаа юм биш ээ. 누굴 위해서 하는 거죠? Хэний төлөө юм бэ? 하나님을 위해서 하는 겁니다. Бурхны төлөө, бурханд зориулж байгаа. 누구든지 거기에 자기를 위해서 하려고 하는 정신이 들어가면 그건 하나님이 기뻐하지 않습니다. Хинч бай өөрийнхөө төлөө хийе гэсэн санаа орхол юм бол яг түүнд бурхан баярлдаггүй юм аа. 23장 1절에 다윗이 늙고 나이 많아 그의 아들 솔로몬을 이스라엘 왕으로 삼았다 그랬습니다. 23-ийн 1 Давид өндөр настай болоод өөрийнхөө Соломоныг Израилийн хаан болговаа гэсэн байна. 잠깐 5분 더 쉬었다 할까요? Нэ 5 минут завсарцгаая. 아, 23장에서는 이제 그 다윗의 후계자에 대해서 말씀하고 계세요. 23 дугаар бүлэг нь Давидын үйл залгамжлагчийн талаар гарч байгаа. 다윗이 늙고 나이 많아 그의 아들 솔로몬을 이스라엘 왕으로 삼았다고 말하고 있습니다. Тэгээд Давид өндөр настай болон өндөр настай болсон байгаа. Тэгээд түүний хүү Соломон хаан болсон гэж байна. 네. 네. 다윗이 이스라엘의 모든 지휘관들과 제사장들 또 레위 사람들을 모았죠. Давид Израильчууд удирдагчид, тахилчид,
левичүүдийг цугласан байгаа. 그 우리 아. 예, 우리 문구샤한 씨, 예, 그 3절부터 11절까지 좀 읽어주시겠어요? 누구요? 문샤 뭉샤 хэлжээ. 네, 미안합니다. 뭉샤 3절부터 11절. 11요? 11절. 예. 3-аас 11-р эшлэл хүртэл уншаад өгөөрэй. Гуч болон түүнээс дээш их насны левичүүд толгой дараалан тоолсон бөгөөд тэдний тоо нь 38,090 байлаа. Тэднээс 24,000 эзний өргөөний ажилд томилогдож, 6,000 харгалзагч ба шүүгчид, 4,000 хаалгачид, 4,000 магтан дуулахтаа. Давидын бүтээсэн хөгжмөөр эзнийг магтан байлаа. Давид тэднийг Ливийн өгүүд болох Гершон, Хахот, Марари нарын дагуу эсүүдэд хуваажээ. Гершончууд Ладан, Шимай нар байв. Ладаны өгүүд ууган, Михаил, Даран, Зитам, Иол 3 байв. Шемагийн өгүүд Шеломит, Хазел, Харан 3 байв. Эд Ладаны эцгийн бүлгийн тэргуунд болоо. Шимагийн хөвгүүд Ихат, Зина, Юш, Бира нар байв. Энэ дөрөв нь Шимагийн хөвгүүд болоо. Ууган, Ихат, удаахан Зизэ, харин Юш, Бариа нар олон хөвгүүдгүй байсан тул тэд эцгийн нэг гэр үйлчлэлийн нэг хэсэг болж байв. 네. 그 레위 사람은 30세에서 50세까지 하나님의 성전에서 일을 할 수 있었어요. Левичүүд нь 30-аас 50 насны хооронд 너미 씨 다시 한번 해주시겠어요? левичүүд 30-аас 50 нас хүртлээр эзний өргөнд үйлчлэх боломжтой байсан. 민수기 4장 그 2절에 말씀하신 거거든요. Тоолго 4-ийн 20 дээр гардаг. 30세에서 50세까지. 50-аас 30 нас. 예. 근데 그 25살부터 또 일할 수 있다고도 말한 곳이 있어요. 민수기 8장에. Тоолго 8 дугаар бүлэг дээр 몇 세예요? 민수기 8장 24절에 보면은 25세부터 또 하나님의 일을 할 수 있다고도 말했어요. Тэгээд тоолго 8 дугаар бүлэг дээр 25 наснаасаа эхэлж хийж болно гэж бас бурхан хэлдэг байгаа. 원래는 30세에서부터 50세까지인데 25살부터는 말하자면 연습생, 훈련생 이렇게 와서 일도 도와주고 이렇게 하면서 일을 배울 수 있도록 이렇게 허락하신 것 같아요. Уг нь бол яг 30-аас 50 насны хооронд эзний тэр өргөнд үйлчилж ажиллах ёстой байгаа. Гэтэл 25 насыг бас зөвшөөрсөн байгаа. Тэгээд яагаад тэгэхээр 25 нас нь юу юм шиг байгаамаа. Юу вэ? Оюутан одоо жоохон суралцах маягаар оюутан гэж хэлж болох юм аа. 네. 그래서 레위 사람들이 모두 38,000명이라 그랬죠. Тэгээ Израиль ирчүүд нь 38,000 ир гэсэн байгаа. 남자들만 그 30세에서 50세까지만 세린 거예요, 이 사람들은. Тэгээд энэ 38,000 хүнд болохоор 30-аас 50 насны ирч
эрэгтэйчүүд багтсан байгаа. Багтаж байгаа. 그 중에서 24,000명은 여호와의 성전 일을 맡았고 Тэгээд 6,000명은 관원 재판장이었습니다. 24 мянган эзний өргөөний ажлыг харгалзах ажилчид болсон байгаа. Тэгээд 6 мянган түвшмэд ба шүүгч нар байсан. 그래서 레위 사람들에게 다 중요한 일들을 맡겼습니다. Тэгээд левичүүдэд чухал ажлуудыг хариуцуулсан байгаа. 그 문을 지키는 문지기들이 굉장히 그 중요한 사람들이었습니다. 여명 씨 다시 한번 해주시겠어요? 문지기도 상당히 중요한 역할을 맡은 사람들이다. 네. 5절. Тэгээд юу гэхээр тэр хаалгач гэж байгаа. Тэгээд 5 дахь бүлэг дээр 4,000 хаалгач гэж байгаа. Тэгээд энэ хаалгач гэдэг энэ ажил үүрэг бол маш чухал үүргүүдийн нэг байсан. 그 레위 자손에는 이제 게르손 계통, 그핫 계통, 무라리 계통 이렇게 나뉘어 있는데요. 그 각각 하나님이 맡기신 일들을 감당했습니다. Тэгээд Левийн хүүгүүд тэр өөрөд мань Гершом, Кохат, Мерари яг ингээд бүлэглэлүүдийнхаа дагуу хуваасан байгаа. Тэгээд тэдний яг тусдаа хариуцж авсан ажил нь бас өөр байгаа. 그중에 그핫 자손들이 중요한데요. 12절부터 좀 읽어볼까요? 12절부터 그 20절 우리 그 남세자 목사님 12절부터 20절까지 좀 읽어주시겠어요? Тэгээд тэдний хүү болох Кохатын хүүгүүдийнх нь үүрэг нь бас чухал байгаа. Тэгээд 12 дугаар ишлэлээс харцгаая. 12-аас 20 дугаар ишлэл. Кохотын хүүгүүд нь Амрам, Исхар, Кеброн, Үзиэл 4 байв. Амрамын хүүгүүд нь Аарон, Мосе нар. Эзний өмнө утлаг уугуулын түүнд үйлчилж мөн түүний нэрээр үг ерөөхөр ариунаас ариун зүйлсийг ариусгахаар Аароны хүүгүүдийн хамтаар үр тусгаарлагдсан байлаа. Харин Бурхны хүн Мосегийн хүүгүүд Лев овгийн тоонд орсон билээ. Мосегийн хүүгүүд Гершом, Элизер нар байв. Гершомын хүүгүүдээс Шибуэл тэргүүн нь байв. Элизерийн хүү Ерехабя тэргүүн нь байв. Элизер нь өөр хүүгүүдгүй боловч Ерехабягийн хүүгүүд нь өө олон байв. Исхарын хүүгүүдээс Шиломит тэргүүн нь байв. Хеброны хүүгүүдийн тэргүүн нь Нера, удаахан нь Амяра, гуравдах нь Ахазел, дөрөвдөх нь Икамям болоо. Изелийн хүүгүүдийн тэргүүн нь Мика, удаахан нь Ишшай болоо. 아멘. 네. 그 아까 그 레위 사람 그에 대해서 민수기 4장 2절 말씀드렸는데요. 4장 2절하고 4장 3절 이렇게 같이 적어놔야 되겠어요. 4장 2절, 3절 이렇게 적어놓으세요. Түрүүн тоолго 4-ийн 4-р ишлэлийг хийсэн байгаа. Тоолго 4-ийн 2, 3 бүгдээрээ тэмдэглээд авцгаагаарай. 자, 여기 12절에 보니까 그핫 자손들이 나오는데요. Тэгээд 12 дугаар ишлэлээр Кохатын хүүгүүд гарч байгаа. 아들이 몇 명이죠? Хэдэн хүүгүүдтэй байна? Хэдэн хүүтэй байна? 4명이죠. 4 хүү байна. 아므람, 이스할, 헤브론, 우시엘. Амрам, Исхар, Хеброн, Узи엘. 그런데 여기서
아므람이 중요합니다. 아므람의 아들이 누굽니까? 13절. Тэгээд Амрам чухал хүн байгаа. Тэгээд 13 дээр Амрамын хүн хин гэж байна ээ. Аарон Мосе. 아론과 모세죠. Аарон Мосе. 아므람이 이제 아론과 모세의 아버지가 되는 거죠. Амрам, Аарон Мосе хоёрын эцэг нь 또 여기 누이가 하나 있었죠. 여자 형제가 하나 있었죠. тэгээд нэг эгчтэй бас байгаа. 누이는 이름이 뭔가요? Эгчийн нэрийг хин гэдэг үлээ? Мирам. 네. 네? 이름이 뭐죠? Мирам. Мирам. 예, 미람. 예. 몽고시오 미람이죠. 누나가 제일 맞이인 것 같고, 그 다음에 아론, 모세 이렇게 모세가 막내예요. Эгч нь том нь юм шиг байгаа юм. Тэгээд Аарон, Мосе болохоор баахан. 그 아론과 모세는 나이 차이가 몇 살 나는가요? Аарон, Мосе хоёр хэдэн насны зөрүүтэй вэ? 3살 차이가 나죠. 3살. 3 насны зөрүүтэй. 네. 그런데 이제 아론이 맡은 일은 뭔가요? 레위 지파 아론의 계통이 맡은 일은 뭔가요? Левийн хөвгүүд Аароны Левийн ургийн Аароны хөвгүүдийн хариуцсан ажил нь юу вэ? 13절에 있는 것처럼 가장 거룩한 일을 맡도록 구별되었다 그랬습니다. 13 дахь эшлэлдэр гарч байгаа хамгийн ариун ажлуудыг хийхээр тусгаарлагдсан гэж байна. 하나님의 일을 하는 사람들입니다. Эзний ажлыг хийж байгаа ажилчид. 오늘날 교회의 인도자, 목사, 전도사, 이게 가장 거룩한 일을 맡아서 하는 사람들입니다. Өнөөгийн чуулганы удирдагчид, пастор, сайн мэдээ түгээгч нар ингээд хамгийн ариун ажлыг хүлээж авсан ажилчид юм аа. 그와 그의 후손은 영원히 여호와 앞에서 분향하고 섬기는 사람들이다 그러셨습니다. Тэгээд Аарон болон түүний үр удам үрд мөнх хамгийн ариунаар ариусгагдахаар тусгаарлагдсан гэсэн байна. 그래서 이 아론의 계통은 영원히 하나님의 축복을 받는 사람들이다 알려주셨습니다. Тэгээд юу гэхээр Аароны үр удам мөнхөд эзнээс өрөөлийг хүртсэн авгаа гэж байна. 예, 하나님의 사람 모세라고 14절에 말씀하셨죠. 14 дээр бурхны хүн Мосе гэж гарч байна. 모세는 하나님의 사람이었습니다. Мосе бол бурхны хүн байсан байгаа. 여러분께서는 하나님의 사람 아닌가요? Та бүхэн бурхны хүн мөн үү? 하나님의 사람의 특징이 뭔가요? Тэгвэл бурхны хүн ямар онцлогтой байдаг юм бэ? 하나님께서 모세를 부르셨죠. Бурхан Мосег дуудсан. 모세야, 모세야. Мосе 이리로 가까이 오지 마라. за бүтгий ойртоо. 이곳은 거룩한 곳이다. Энэ бол ариун газар. 어디서 말씀하셨죠? Хаан тэгж альддаг үлээ. 시내산에서 말씀하셨죠. Сина уулан дээр тэгж альдсан байгаа. 그리고 뭐라고 말씀하셨죠? Тэгээд үргэлжлүүлээд юу гэж альдсан бэ? 내 발에 신을 벗어라. Хөлөндөх гутлаа тайлаа. 신을 벗으라고 하는 말씀은 무슨 말씀이신가요?
гутлаа тайл гэж байгаа нь ямар утгатай юм бэ? 첫째는 뭔가요? За эхний утга нь юу вэ? 죄를 벗어라. Гим нүглээ орхио. 하나님의 일을 하는 사람은 죄를 지으면서 하나님의 일을 할 수 없다. Эзний ажилчид гим нүгэл үйлдээд гим нүгэл үйлдэнгээ эзний ажлыг хийх боломжгүй. 과거에 지은 모든 죄를 회개해라. Өмнө нь үйлдсэн бүхийг гим нүглээ гимш. 두 번째는 뭔가요? За тэгвэл хоёр дахь нь юу вэ? 종이 되라는 겁니다. 종이 돼야 된다. Боол болоо. 종은 신을 신지 않는 사람입니다. Боол гэдэг хүн бол гутал өмсдөггүй байгаа. 자기 주권이 없어요. Өөрийнх нь үзэл бодол гэдэг зүйл байдаггүй. 자기 마음대로 할 수 없어요. Өөрийн дураар хийх боломжгүй. 주인이 시키는 대로 해야 돼. Эзнийхээ хий гэсний дагуу хийх ёстой байгаа. 야, 저기 초원에 가서 양들을 동쪽으로 데려가라. 서쪽으로 데려가라. 주인이 시키는 대로 해야 돼. Тэр тал руу яваад тэр хондыг зүүн тишээ туу, баруун зүг рүү туу гэд эзнийхээ яг хий гэснийхэн дагуу хийх ёстой байгаа. 가기 싫어도 가야 됩니다. Дургүй байсан ч гэсэн хийх ёстой, явах ёстой. 또 종은 누구를 위해서 일하는 사람이죠? Боол хэний төлөө ажилладаг юм бэ? 하나님을 위해서 일하는 사람입니다. Бурхны төлөө ажилладаг хүн байгаа. 그 다음에 세 번째는 자기를 벗어버려야 돼. 자기. Тэгээ гутлаа тайлах гурав дахь зүйл нь юу гэхээр өөрийгөө тайлах хэрэгтэй байгаа. 모세가 신을 벗는 것은 무슨 뜻입니까? 시험에 나오면 어떻게 써야 되죠? За Мосег гутлаа тайлаарэ гэж хэлсэн нь ямар утгатай юм бэ гэж хэрэг шалгалтын дээр бас тийм асуулт гарлаа гэж бодъё. Тэгвэл яах вэ? 첫째가 뭐죠? Эхнийх нь юу вэ? 죄를 벗어야 된다. Гим нүглээ тайлж хаях хэрэгтэй. 두 번째는 뭐죠? Хоёр дахь нь 종이 돼야 된다. боол болох хэрэгтэй. 세 번째는 뭔가요? Гурав дахь нь юу вэ? 자기를 벗어야 된다. Өөрийгөө тайлах хэрэгтэй. 자기가 살아 있으면은 하나님 일을 하는데 많은 어려움이 있습니다. Яг энэ би амьд байх юм бол Бурхны ажлыг хийх боломжгүй. 예수님께서는 마태복음 16장에 뭐라고 말씀하셨죠? Есүс Матай 16 дугаар бүлэг дээр юу гэж хэлсэн бэ? 누구든지 나를 따라오려거든. 마태복음 16장 24절. Матай 6-гийн 24. 너미 씨 한번 읽어보시겠어요? Матай 6-гийн 24. Тэгээд Есүс шавнартаа хэрв хэн нэг нь миний араас явахыг хүсвэл тэр нь өөрийгөө үгүйсгэх. Загалмаагаа үүрч намайг дагаг. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인해야 된다. Хэн нэг нь миний араас явахыг хүсвэл өөрийгөө үгүйсгэе гэсэн. 또 자기 십자가를 지고 나를 따라와야 된다. Тэгээд загалмаагаа үүрээд намайг дагаа гэсэн. 자기를 부인하지 않으면 하나님이 일하는데 많은 어려움이 있습니다. Өөрийгөө үгүйсгэхгүй л бол эзний ажлыг хийхэд маш их зовлон амсах болно. 자기가 뭔가요? Би гэж хэлээ. Өөрийгөө үгүйсгэж вэ? 자기 생각. Өөрийнх нь үзэл бодол 내 생각엔 이렇다. миний бодол ийм байна. 자기 지식. Өөрийнх нь мэдлэг 내가 알기로는 이렇다. миний мэдэж байгаагаар ийм байгаа. 자기 경험. Өөрийнх нь туршлага 내가 해봤는데
би ингэж хийж үзсэн чинь 자기가 살아 있으면 하나님이라는 데 많은 지장이 있습니다. тэгээд яг өөрөө амьд байх юм бол Бурхны ажлыг хийхэд маш их бэрхшээлтэй байх болно. 자기를 부인하려면 어떻게 해야 될까요? өөрийгөө үгүйсгэе гэвэл яах ёстой юм бэ? 아, 신을 벗으면 된다. Буцаа тайлах юм бол буцаа тайлахад л болно. 어떻게 하면 자기를 벗어버릴 수 있을까요? За яавал өөрийгөө тайлж хаях вэ? 우리의 믿음이 있잖아요. 믿음. Бидний Бид- итгэл байгаа шүү дээ. Итгэл. 믿음이 무엇인가요? Итгэл юу юм бэ? Итгэл гэж юу юм? 여러분 믿음은 무엇입니까? 적으세요. 그러면 어떻게 쓸 수 있습니까? За хэрвээ итгэл гэж юу вэ? Хариултын бичээрэй гэвэл та бүхэн юу гэж бичих хариулах вэ? 믿음이라는 것은 무엇인가? Итгэл гэж юу вэ? 믿음은 Найдвар. 하나님의 말씀을 잘 듣고 Итгэл гэдэг бол Бурхны үгийг сонсоод 그 말씀을 온전히 순종하는 것이다. тэр үгэндээ бүрэн дуулууртай байх. 이게 믿음이에요. Энэ бол итгэл юм аа. 말씀을 잘 듣고 Үгийг сонсоод 그다음에 뭐 어떻게 해야 되죠? тэгээд яах ёстой вэ? 순종해야 됩니다. Дуулууртай байх хэрэгтэй. 하나만 잘해도 안 돼요. Зөвхөн нэг зүйлийг сайн нэг 말씀은 зүйл сайн байж болохгүй. 말씀을 잘 들었는데 순종을 안 한다든지 Үгийг нь сайн сонссон байдаг. Тэгснээр дуулуургүй байгаад байдаг. 열심은 있는데 하나님 말씀대로 안 해요. Айгүй хичээл зүтгэлтэй хэрнээ Бурхны үгээр хийдэггүй. 열심히 해요. Айгүй хичээнгүй. 교회에서 뭐 열심히 합니다. Айгүй цуглаандтай айгүй хичээнгүй хүмүүс байдаг. 근데 하나님 말씀대로는 안 해요. Гэхдээ Бурхны үгийн дагуу хийхгүй байна. 자기 마음대로 하는 거예요. Өөрхөн дураараа л хийгээд байдаг. 그건 믿음이 아닙니다. Тийм зүйл нь итгэл биш юм аа. 우리 하나님의 좋은 일꾼들이 되셔야 됩니다. Тэгээ Бурхны сайн ажилчид болохыг хүсэж байна. 그래야 가장 거룩한 일을 잘 할 수 있게 됩니다. Тийм нэг нь хамгийн ариун тэр зүйл ажлыг сайн хийж гүйцэтгэж чаднаа. 이 아론의 후손이 해야 할 일은 무엇인가요? Тэгвэл Ароны өрөөдмийн тэр хөвгүүдийнх нь хийх ёстой ажил нь яг юу юм бэ? 첫째는 여호와 앞에서 분향하고 섬기는 일. Энэ Шивсаа. эхнийх нь болохоор эзний өмнө утлаг уугуулах шатах. 두 번째는 하나님께서 하시는 모든 축복을 받아서 전달하는 일. Эхнийх нь болохоор утлаг уугуулж тэгээд бурханд үйлчлэх ажил байгаа. Хоёр дахь нь эзний нэрийг үрд өрөөж тэгээд өөрөө болон хөвгүүдтэй үрд мөнх 축복하고 전하는 일이요. 하나님의 축복을 전달하는 일. хоёр дахь нь юу гэхээр эзний өрөөлийг дамжуулж өгөх тийм үүрэг юм аа. Хоёр дахь нь. 분향하고 섬기는 일은 뭔가요? Тэгвэл утлаг шатааж үйлчлэх ажил нь юу юм бэ? 오늘날 예배입니다. 하나님께 예배 드리는 거예요. Тэгээ энэ болохоор өнөөгийн үеийн тэр мөргөл өргөх явдал юм. 그리고 하나님의 종은 하나님께서 성도들에게 내리시는 축복의 통로예요. Тэгээд эзний боол гэдэг хүн бол
бурхан өөрийнхөө ард түмэнд ерөөл буулгаж байгаа тэр ерөөлийн сувг юм аа. 여러분 잘 들어보세요. Та бүхэн сайн сонсоорой. 하나님의 축복이 내려오는데 누굴 통해서 하나님 백성들에게 전달되죠? За эзний ерөөл над дээр ингээ ирж байна. Тэгвэл хинээр дамжиж ирэх вэ? 하나님의 종을 통해서 전달이 돼요. Эзний боолоор дамжин түүний ерөөл нь дамжиж ирдэг байгаа. 하나님의 종을 통해서 하나님의 축복이 하나님의 백성들에게 내려와요. Эзний боолоор дамжин эзний ерөөл түүний ард түмэнд буудаг байгаа. 그러면 목사님 없으면은 우리가 축복 못 받는 거냐? За тэгвэл пасторгүй юм чинь бид нэр ерөөл авахгүй юм уу? Ерөөгдөхгүй юм уу? 네, 축복 못 받아요. Тийм ээ, ерөөгдөхгүй. 일반적인 것은 하나님 다 주세요. Мэдээж энгийн хэрэгцээтэй шаардлагатай бүх зүйлийг бол бурхан өгдөг. 먹고 사는 거, 뭐 옷 입고 사는 거 하나님이 다 해주세요. Идэж уух, өмсөх, зүүх энэ энгийн ерөөл гэж байгаа тий. Үүнийг бол бурхан өгдөг. 그 하나님의 종을 통해서 주시는 축복은 무엇인가요? Тэгвэл эзний боолоор дамжин өгдөг тэр ерөөл нь юу юм бэ? 영적인 복이에요. 신령한 은혜를 하나님의 종을 통해서 주시는 거예요. Сүнслэг тэр ерөөлөө өөрийнхөө боолоор дамжуулан өгдөг байгаа. 하나님의 종이 없으면 신령한 은혜를 받지 못해요. Эзний боол байхгүй бол тэр сүнслэг ерөөлийг хүртэхгүй. 모세의 아들들은 레위 지파 중에 기록되었다고 말씀하셨습니다. Мосегийн хөвгүүд Леви овгийн дунд багтсан гэж байгаа. 모세가 결혼했죠? Мосе гэр бүлтэй болсон. 네, 결혼했습니다. Тийм ээ, гэр бүлтэй байсан. 예, 미디안 제사장 이드로의 딸과 결혼했죠. Мидианы ахлах тахилч охинтой гэрсэн байгаа. 이드로의 딸. Етрогийн охинтой гэрсэн байгаа. 아들이 있는데요. 여기 15절 아들의 이름들이 있죠. 15 дугаар ишлэлдэр Мосегийн хөвгүүдийн нэр гарч байна. 게르솜, 엘레에셀. Гершом, Елиезер. 몇 살에 나왔을까요? Хэддээд нь гарсан хүүхдүүд юм бэ? 20-тэй хат. 20-대 아마 50대. 아니 모세가 이집트에서 사람을 쳐 죽였잖아요. Тий. Мосе Египтэд хүн алсан байгаа. Тэр үед чинь 40 настайдаа тэн дээрээс яваад. 그리고 도망쳤잖아요. Тий. Зогссон байгаа. 몇 살에 도망쳤죠? Хэддээд 40 настайдаа. 40대. 40세죠. Тий. 40 настайдаа. 미디안 땅에 가가지고 Тэгээ хинэнаа хөөгд турсан тарьтал гарсан. 미디안 땅에 가서 40년 살았죠. Тэгээд Мидианы нутагт очдог байгаа. Тэгээ Мидиан нутагт бас 40 жил амьдарсан. 결혼하고 아들들을 낳았죠. Хүүгүүд төрүүлсэн. 그 하나님 부르셨습니다. 모세를. Тэгээд бурхан Мосег дууддаг. 모세가 아내와 아들들을 데리고 이집트로 갔죠. Мосе эхнэр болон хүүгүүдэд дагуулan Египт рүү буцдаг. 그때 자녀들이 어렸을까요? 어떻게 나이가 몇 살쯤 되었을까요? 자녀들이? Тэр үед түүний хүүхдүүд нь бага байсан болоо хэдэн настай байсан болоо?
жоохон баг байсан байх гэж бодож байна. Ягаад гэвэл нөгөө нэг тэрхнийх нь арсыг нэг хөвчийн хөндлөлтөд тэрхнийх нь арсыг яагаад жоохон баг байсан байх гэж. 뭐라 그랬었어요? 어렸을 것 같다고. 그러니까 할례를 했기 때문에 어렸었을 거라고. 할례가 문제가 아니라 아이들이 어렸을 것 같아요. хүүхдүүд нь бага байсан байхаа. 그러니까 모세가 결혼한 나이가 거의 한 60대 후반이나 70대 초반쯤에 결혼한 것 같아요. Мосе 60 насны сүүл хэсэг 70-аад насныхаа ихэнх үеэр гэр бүлтэй болсон байхаа. 늦게 자녀들 낳은 거죠. Тэгээд оройтож үр хөвгттэй болсон байгаа. 게르솜의 아들들의 이름들이 기록되어 있습니다. Тэгээд Гершомын хүүхдийнх нь нэр гарч байна. 또 엘리에셀의 아들들 17절에 엘리에셀의 아들들 Мөн Элиезерийн хүүгүүд ч бас гарч байна. 또 18절에 이스할의 아들들 18-д Исхарын хүүгүүд 19절에는 헤브론의 아들들 19-д Хевроны хүүгүүд 20절에는 우시엘의 아들들 20-д Узиэлийн хүүгүүд 21절에는 무라리의 아들들 21-д Мерарын хүүгүүд 22절에는 그 엘르아살의 자녀들이었죠. 22-р эшлэлдэр Элиазарын үүрүүдэн гарч байгаа. 엘르아살은 아들이 없고 딸만 있다 그랬죠. 22-р Элиазар хүүгүүдгүй охтуудтай байсан гэж. 23절에 무시의 아들들 23-р эшлэлд Мушийн хүүгүүд гарч байна. 이 사람은 다 그 레위 자손 20세 이상의 우두머리들입니다. Тэгэд энэ гарч байгаа хүмүүсүүд бол бүгд 20-с дээш насны удирдагч нар байгаа. 다윗이 말했습니다. 25절에 Давид 25-р эшлэлээр хэлж байна. 여호와 이스라엘의 하나님께서 자기 백성에게 평안을 주시고 예루살렘에 영원히 계실 것이다 그랬습니다. Израилийн бурхан эзэн өөрийн ард түмэндээ амралтыг өгч Иерусалимд мөнхөд орших болвоо гэсэн байна. 그러면은 이스라엘이 망하지 않고 영원히 잘 됐나요? Тэгвэл Израиль сүрхгүй мөнхөд сайн сайхан байсан уу? 여러분 생각해 보십시오. Та бүхнийг бодоод үзэхгүй юу? 다윗이 말한 것처럼 히브리 사람들이 이스라엘 사람들이 영원히 망하지 않고 하나님께 축복을 받았을까요? Давидын хэлсний дагуу Израильчуудын еврейчүүд мөнхөд оршин тогтнож байсан уу? 전혀 그렇지 않죠. Огт тийм биш байгаа. 북이스라엘도 망하고 멸망하고 남유다도 멸망했죠. Хойд Израиль сүрсэн мөн өмнөд Юдач бас ялгаагүй сүрч мөхтгөө. 또 오늘날 이스라엘은 어떻게 편안한가요? Тэгэд одоогийн Израиль амгалан байдалтай байгаа юу? 거의 2000년 동안 나라 없이 떠돌아다니다가 독립했죠. Тэгээд газар нутаггүй хэрэн тэнүүчилж байсан. Тэгээд нэгдсэн байгаа. 주후 70년에 이스라엘이 멸망했습니다. Тэгээд манай эртний 70 онд Израиль улс мөхсөн. 로마 장군 티투스에 의해서 멸망했는데요. Тэгээд Ромын жанжин Титус гэж хүний
хүнээс үүдэлтэй тэгээд энэ Израиль мөхсөн. 그 티투스가 나중에 로마 황제가 됩니다. Тэгээд энэ Китус гэж хүн нь дараа нь Ромын тэргүүн нь болсон байгаа. 그리고 전 세계에 뿔뿔이 흩어졌어요. Тэгээд үүнээс хойш дэлхий рүү ингэж тархацсан. 그러다가 1948년에 독립을 했어요. Тэгээд 1948 онд эргэж нэгдсэн. 2차 세계대전이 끝나고 독립했습니다. Дэлхийн 2-р дайн дуусаад Израильчууд нэгдсэн. 거의 2000년 동안 나라 없이 떠돌아다닌 거예요. Тэгээд бараг 2000 жил улс орон байхгүй хэрэг тэнэвчилж байсан. 아니 하나님께서 자기 백성에게 평안을 주시고 예루살렘에 영원히 함께 계시겠다 그러셨는데 아니 왜 하나님 약속을 지키지 않습니까? Үгүй эн чинь одоо энэ 25 дахь эшлэлээр Израилийн бурхан эзэн өөрийн ард түмнээ амрааж Иерусалимд мөнхөд орших болно гэсэн бижиж яагаад тэд нэр ингэж хэрэг тэнэвчлэх болсон юм бэ? 하나님 약속 안 지키신 건가요? Бурхан амлалтаа биелүүлээгүй юм уу? 아닙니다. Үгүй. 하나님께서는 그 조건을 걸고 계세요. 조건이 있다. Тэгээд бурхан ийм нөхцөл бий гэсэн байгаа. Нөхцөл тавьсан байгаа. 솔로몬에게 말해줬잖아요. 형통하는 방법이 무엇인가? Соломонд хэлсэн шүү дээ. Амжилтад хүрэх тэр арга нь юу юм бэ? 하나님이 함께 해주셔야 된다. Бурхантай хамт байх юм аа гэсэн. 또 지혜와 명철이 필요하다. Мөн мэрэгэн ухаарал хэрэгтэй гэсэн байна. 하나님의 명령을 잘 듣고 순종해야 된다. Бурхны үгийг сайн хүлээн аваад дуулууртай дагах ёстой. 여러분 주변에 어떤 예수 믿는 분들은 하나님께 기도합니다. За та бүхний ойр орчимд нэг итгэгч хүн залбирлаа. 축복해 주시옵소서. Өрөөж өгөөч, өрөөгөөч. 우리 자녀들에게 축복해 주십시오. Үр хүүхдийг маань өрөөгөөч. 교회도 잘 되고 Суглаа маань сайн явж. 우리 가정도 잘 되고 Манай гэр бүлч сайн байж, 우리 자녀도 잘 되게 해 주시옵소서. үр хүүхдийг маань сайн болгооч. 병이 낫게 해 주시고 Өвчнийг нь эдгээ гэж. 부자가 되게 해 주시고 Баян болгооч. 성공하게 해 주시고 Амжилттай явуулаач. 믿습니다. Итгэж байна. 그런 기도 들어보셨습니까? Тийм залбир сонсож байсан уу? 그 기도는 어떻게 기도 잘하는 것 같아요? За энэ зөв залбир байна уу? Ямар байна вэ? 그거는 정당한 기도가 아닙니다. За энэ бол яг зохистой залбирал биш байна. 부모가 아무리 믿음이 좋아도 자녀가 믿음이 없으면 그 자녀는 하나님께 축복받지 못합니다. Эцэг их нь хичнээн итгэл сайтай байлаа гэд үр хүүхдүүд нь итгэлгүй байх юм бол тэр итгэлгүй үр хүүхдүүд нь Бурхны өрөөлийг хүртэхгүй. 좋은 영향은 받을 수 있어요. Мэдээж эцэгийнхаа сайн нөлөөг аавна. 근데 하나님의 축복은 자기 개인의 믿음에 달려 있습니다. Гэхдээ эзний өрөөл бол хувь хүний итгэлтэй холбоотой байдаг. 전도하다 보면 어떤 분은 그런 말을 합니다. Тэгээд сайн мэдээ тарааж явахад зарим хүмүүс ингэж ярьдаг. 내 와이프가 교회 잘 다니기 때문에 나는 와이프 따라서 같이 천당 가면 된다고 말하는 사람이 있어요. Эхнэр маань сайн итгэж болохоор би эхнэрээ дагаад
мөнхийн улс руу явнаа гэж ярьсан хүн байсан. 와이프 따라서 천당 갈 수 있나요? Эхнэрээ дагаад мөнхийн улс руу явах боломжтой юу? 아들 따라서 천당 갈 수 있나요? Хүүгээ дагаад мөнхийн улс руу явах боломжтой юу? 내가 예수 믿지 않으면 하나님의 구원을 받을 수 없습니다. Яг өөрөө л Есүст итгэхгүй бол эзний өрөөлийг эзнэр аврагдахгүй. 다윗이 아무리 믿음이 좋아도 솔로몬이 믿음으로 해야 됩니다. Давид итгэлийн сайн байсан ч харин Соломон итгэлээрээ үйлдэх ёстой байгаа. 또 솔로몬이 아무리 믿음이 좋아도 그 자손들이 믿음으로 해야 되는 거예요. Мөн Соломон чалгаагүй итгэл сайтай байлаа гэвэл итгэл сайтай байлаа гэсэн ч үр удам нь бас итгэл сайтай байх ёстой. 믿음을 하지 않으면 어떻게 됩니까? Итгэлээрээ үйлдэхгүй бол яах юм бэ? 하나님이 도와주지 않으세요? Эзэн туслахгүй. 그러면 많은 어려움을 만나게 되죠. Тэгээд олон зовлонд учрах болно. 그래서 이제 솔로몬이 성전을 짓게 됩니다. За ингээд Соломон эзний өргөг барьдаг. 성전을 짓게 되면 26절에 있는 것처럼 레위 사람이 다시는 성막과 그 가운데 쓰는 모든 기구를 어깨에 맬 일이 없을 것이다 말씀해 주셨습니다. Тэгээд 26 дугаар эшлэлдэр Левичүүд асрыг болон түүний үйлчлэлд хэрэглэгддэг бүх эдлийг дахин зөөн явах шаардлагагүй гэсэн байна. 네. 여기 그 23장 28절이 중요합니다. 23 дугаар бүлгийн 28 дугаар эшлэл. 28절 한번 읽어 주시겠어요? 23-28. Тэдний үүрэг нь эзний өргөний үйлчлэлд хашаа, өрөөнүүд болон бүх ариун зүйлсийг цэвэрлэхэд буюу Бурхны өргөний үйлчлэлийн ажилд Аароны хүүгүүдэд туслах болон 레위의 자손 아론의 계통은 제사장이죠. Левийн овгийн Аароны хүүгүүд болохоор ахлах тахилч нар юм. 그럼 아론의 계통 말고 나머지 레위 사람들은 뭐 하는 사람들입니까? Тэгвэл Аароны хүүгүүдээс бусад Левичүүд нь юу хийдэг вэ? 아론의 자손을 도와주는 사람들이에요. Аароны хүүгүүдэд туслах үүрэг гүйцэтгэж байгаа. 또 성전에서 봉사하며 하나님의 전에서 섬기는 사람들이에요. Тэгэд эзний өргөнд үйлчилж мөн тэр хашаанд үйлчлэх үүргийг гүйцэтгэдэг. 레위 사람들은 오늘날 누굴까요? Левичүүд нь өнөөгийн ямар хүмүүсүүд юм болоо? 교회 장로, Цуглааны ахмадууд, 집사, итгэгч нар 예, 이런 분들이에요. ийм хүмүүсүүдийг хэлнэ. 레위 사람들이 할 수 있어요. Мөнгөр에는 집사 직분이 없어요. 그래서 성경에 집사가 있어요. Чуулганы үйлчлэгч нар Библиэр гардаг. 집사도 잘 세워야 됩니다. Чуулганы үйлчлэгч нарыг яг сайн хүмүүсүүдийг яг зохистой хүмүүсүүдийг үйлчлэгчээр томлох хэрэгтэй. 장로나 집사를 세울 때 조심해야 됩니다. Тэгээд энэ чуулганы ахмадууд үйлчлэгч нарыг яг зөв хүмүүсүүдийг томлох хэрэгтэй байгаа. 목사가 아니면 장로를 세울 수가 없어요. 네, 목사가 아니면 목사가 아니면 장로를 세울 수가 없어요. 예. пастораас өөр хүн эдгээр үйлчлэлд хүмүүсүүдийг томилох боломжгүй. 장로나 집사는 반드시 주의를 시켜야 돼요. 그게 첫 번째입니다.
누구한테 주의시켜요? 주의를 잘 지켜야 된다고. тэгээд энэ чуулганы үйлчлэлийг хариуцсан хүмүүсүүд эзний өдрийг сайн сахих ёстой. 주일날에 일하면 안 돼요. Тэгээд эзний өдөр ажил хийж болохгүй. 장사나 가게 이렇게 일하면 안 됩니다. Худалдаа наймаа хийж болохгүй, ажиллаж болохгүй, хөдөлмөр эрхэлж болохгүй. 그리고 장로나 집사는 반드시 12조 생활을 하는 사람이어야 돼요. Мөн эзний үйлчлэлд томилогдсон хүмүүсүүд нь 11-гээ заавал өргөдөг байх ёстой. 그리고 장로나 집사는 이 세상에서 감옥에 갔다 오거나 사람을 죽이거나 강도 도둑질하다가 감옥에 갔다 온 사람들 있잖아요. 그 장로나 집사 자격이 안 됩니다. Тэгээд мөн хулгай хийгээд хоригдсон хүн алсан хүмүүсүүдийг эзний үйлчлэлд томилж болохгүй. 아, 저분은 믿음이 참 좋으신 분이십니다. Тэр бол итгэл нь аюул сайн штэ тэр хүн. 근데 예전에 감옥에 한번 갔다 왔다. Гэхдээ өмнө нь шоронд ороод гарсан. 뭐 다른 것보다도 그 사람을 죽였거나 강도로 이렇게 감옥에 갔다 온 분들은 장로나 집사 세우면 안 돼요. Тэгээд ялангуяа хүн алсан, хулгай хийсэн, хулгайн хэрэгээс болж шоронд ороод хоригдож байгаад гарч ирсэн. Тийм хүмүүсүүдийг эзний үйлчлэл томилж болохгүй. 뭐 다른 죄를 지어서 감옥에 갔다 올 수 있는데 그런 것들은 괜찮아요. Ямар өөр аргуудаар саяын хэлснээс өөр аргаар шоронд ороод гарсан байж болно. Тэгээд тийм хүмүүсүүд нь бол зүгээр. 그 장로나 집사 자격이 안 되면 세우지 마세요. Тэгээд энэ эзний үйлчлэлийг хийх нөхцөлийг хангаагүй болвол эзний үйлчлэлд томилж болохгүй. 우리 교회 안 나오고 다른 교회로 가려고 그런다 그러면 그럼 어떻게 될까요? Тэгсэн манай цуглаанд явахгүй өөр цуглаанд явна гэдэг байна. Гэвэл яах вэ? 자기 마음대로 하라 그러세요. Тэгвэл өөрхөн дураараа тэгээд яваарай гэд орхиорой. 하나님의 교회는 하나님께서 하시는 거지 당신이 하는 게 아니다. Эзэн өөрхөн чуулганд өөрөө ажиллагаа хүн ажиллаж үйлчлэхгүй. 그 레위 사람들은 무슨 일을 하는 사람들입니까? Дэвичүүд юу хийдэг хүмүүс вэ? 아론의 자손을 도와주는 사람이에요. Аароны хөвгүүдэд тусалдаг хүмүүсүүд байгаа. 도와주는 사람입니다. Туслагч нар 또 봉사하고 섬기는 사람들이에요. мөн үйлчлдэг. 주장하는 사람들이 아닙니다. Нэ? 자기 마음대로 그 교회나 목사님을 주장하는 사람이 아니다. Өөрийнхөө үзэл бодлоор чуулганыг пастрыг удирддаг тийм хүмүүсүүд биш ээ. 그 말이 어딨냐? Тийм үг хаана вэ? 역대상 23장 28절에 있다. Шаштрын дээд 23-ын 28 дээр байна. 장로나 집사 잘못 세우면 여러분 고생하십니다. Тэгэд эзний үйлчлэгч нарыг томилохдоо буруу томилох юм бол тэр эзний болоод хэцүү байх болно. 그래서 다윗이 모든 신하들과 함께 또 레위 사람들과 함께 하나님께 제사를 지냈습니다. Тэгээд Давид өөрийнхөө туслагч нар тэгээд бүхий л хүмүүсүүдтэйгээ эзэнд дахил өргөсөн. 아론의 자손들이 자기 직무를 지켜 여호와의 전에서 섬겼다고
마지막 절에 말씀하셨죠? Тэгээд сүүлчийн ишлэл дээр гарч байна. Аароны хөвгүүд эзний өргөөний үйлчлэлд зориулан хурлын майхан ариун газар болон тэдний ах дүүс дахил өргөсөн гэж байна. 우리도 이 하나님의 일을 잘 감당하는 저희가 돼야 되겠습니다. Тэгээд бид нар ч ялгаагүй эзний тэр хариуцсан ажлыг сайн авч явж байгаа хүмүүсүүд болцгоё. 기도하겠습니다. Залбирая. 거룩하신 하나님, 하나님의 은혜와 사랑을 감사드립니다. Ариун бурхан минь таны хайр болон нэгүсэл талархаж байна. 저희는 너무 죄가 많고 부족한 사람들입니다. Бид нар маш их гим нүгэлтэй, сул дорой, 저희들을 불쌍히 여겨주시고 능력을 더하여 주시옵소서. биднийг өршөөн өргөдөж өөрийнхөө хүчээр дүүргээч. 지혜와 명철을 주시옵소서. Мэргэн ухаан болон ухаарлыг өгөөч. 하나님 명령을 잘 순종해서 하나님으로 형통하는 저희가 되게 해주시옵소서. Эзэнд дуулууртай байж эзнэр амжилтад хүрсэн хүмүүс болгооч. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 수고하셨습니다. Баярлалаа. За оюутнуудаа даалгавраа явуулаарай.